U srcu Zlatibora, u naselju Obudojevica, smešteni su apartmani Zlatiborski mir, prava oaza mira i zelenila u neposrednoj blizini centra. Lokacija omogućava brz pristup autobuskoj stanici, pijaci, supermarketima i restoranima, dok prelepe livade i klupe u blizini pružaju idealno mesto za opuštanje uz zalazak sunca. Ponuda smeštaja je raznovrsna i prilagođena različitim potrebama gostiju. Dupleks apartman je savršen za porodice ili veće grupe jer ima kapacitet za 5 do 6 osoba. U prizemlju apartmana nalazi se kompletno opremljena kuhinja, prostrana dnevna soba, toalet i terasa sa izlazom u dvorište. Na spratu su 2 udobne spavaće sobe i kupatilo, obezbeđujući potpuni komfor. Za ljubitelja autentičnog planinskog ambijenta tu je i brvnara Zlatiborski mir, koja sadrži 2 odvojena studio apartmana. Svaki studio je opremljen prostorom za sedenje i spavanje, sopstvenim kupatilom i terasom, pružajući savršenu kombinaciju udobnosti i prirodnog okruženja. Apartmani posjeduju sve što je potrebno za prijatan boravak. Posteljinu, peškire, fen za kosu, TV, Wi-Fi, kuhinsku opremu, frižider i mogućnost pripremanja hrane. Na raspolaganju su besplatan parking i odvojeni prostori za pušače, dok je unutar soba pušenje zabranjeno. Svaki apartman posjeduje terasu sa pogledom na raskošno dvorište, okruženo zelenim četinarima, stvarajući idilično mesto za odmor. Za dodatnu udobnost, apartmani podržavaju korišćenje vaučera i nude mogućnost organizacije izleta kako biste istražili sve čari Zlatibora. Za rezervacije i dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 063 638 108 ili putem e-maila zlatiborskimir@gmail.com, a možete posjetiti i naš sajt zlatiborskimir.com. Posjetite nas i uživajte na jednoj od najlepših planina u Srbiji.